Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Prije svega, nadam se da ste svi dobro, da ste zdravi i da nekako gurate kroz ovu situaciju koja nije baš bajna, jel? Snimio sam ovaj video kako bih malo pobliže objasnio projekt Prepusti se dobrom zvuku, odnosno Facebook online izazov koji kreće ovog vikenda. Dakle, ovaj video sam snimio kako bih malo pobliže objasnio koja se ideja krije iza Facebook izazova Prepusti se i dobrom zvuku, izazovu koji kreće ovog vikenda, točnije u subotu u podne, u situaciji kad smo svi više manje primorani sjediti doma, biti zakucani i kad u stvari gutamo informacije iz medija više nego što bismo trebali, a što opet rezultira time da smo opterećeni, više ne znamo kom bismo vjerovali, kom da, kome ne, što napraviti, što je ispravno, što nije, ta nekakva panika, neizvjesnost, strah i sve koji se zavukao među sve nas. Ideja je bila pokrenuti nešto pružiti ljudima gdje će barem kroz jedan period, koliko izazov traje, tih 10 dana, barem na sat vremena dnevno odvratiti pažnju tih negativnih stvari, negativnih informacija, negativnih vibri i svega toga što nam se spopalo. Ideja je okupiti ljude, rasteretiti ih malo, da se međusobno povežu, da izmijene iskustva, zanimljive će biti teme, vjerujem da svi koji prate Tool blog ili koji još nisu pratili i žele se priključiti, stignu. Svojim iskustvom iz nekog prošlog vremena, iz nekih svojih razmišljanja, podijeliti stvari vezane uz glazbu. Glazba nas spaja, glazba nas opušta, glazba ima terapijska svojstva na sve nas, htjeli bi to priznati ili ne. I smatram da je to jedna dobra polazišna točka da se spojimo oko te glazbe u jednom zanimljivom projektu i da se na neki način ne samo opustimo nego i zabavimo. Dakle, imamo 10 dana izazova, ideja je da u tih 10 dana izaberem 10 tema i da na neki način vodim sudionike kroz taj Prepusti se dobrom zvuku izazovu. Teme će biti različite. Otvoren je izazov za sve. I za muške, i za ženske, i za mlađe, i za starije, i za audiofile, i za neaudiofile, za glazbofile, za filmofile. Dakle, pozivam sve koji vole jednostavno glazbu i dobar zvuk da se uključe, jer teme će biti sljedeće. Jedan dan ćemo pisati o filmskoj glazbi. Pozvat ću ljude da opišu svoj neki najdraži soundtrack, kad su ga prvi put čuli, nek poslikaju, ne znam, sa ekrana, sa Deezera, sa YouTube-a, neka stave link sa YouTube-a, nek poslikaju ploču, kazetu, CD, bilo šta. Nek opišu trenutak kad su prvi put čuli tu glazbu, šta je u njih potaknula, zašto je pamte, kojim je to uzor, da li su nešto slično čuli i tako dalje. Sljedeći dan prelazimo na novu temu i pišemo recimo o koncertima. Koji je bio vaš koncert? To sam i u blogu u najavi sam napisao. Koji vam je najdraži koncert? Imate li sačuvanu ulaznicu s tog koncerta? Kog ste upoznali na tom koncertu? Jeste se prvi put napili? Jeste zapamtili tog izvođača? Jeste ga ponovo slušali? Jeste ga gledali uživo, na televiziji, u kinu? Ne znam, tema su koncerti. Onda ćemo preći na sljedeću temu, pa na sljedeću temu i tako 10 dana pokušati svakodnevno se angažirati oko toga, sat vremena, opustiti se, zaboraviti na sve ove gluposti koje nas okreću, gluposti, ove tragedije i ova sranja, da moram tako reći, koje nas okružuju. Ajmo bilo to na večer, ujutro, kad god, sat vremena odvojiti za Tool, za dobru ekipu i stvoriti jednu pozitivnu atmosferu. Vjerojatno ćemo se svi i nepoznati povezati još više i napraviti nešto pozitivno. Sljedeća ideja koja mi se rodila nakon pokretanja samog jednog ovakvog izazova, da dodatna neka motivacija bude upravo neka nagrada. Iz tog razloga sam iskoristio priliku i kontaktirao sam distributere, prijatelje, partnere iz audio biznisa, mahom koji su sudjelovali na dosadašnjim izdanjima Tool Out Festa,
da se i oni uključe i da vidim da li jednostavno imaju neku sitnicu za dat u fond nagrada. Nisam tražio puno, zaista sam otvorio ruke i rekao šta date, bit će dovoljno. Ostao sam iznenađen koliko su pozitivno reagirali na ovaj poziv, ne svi, ali jedan dobar dio je, i odlučio je sudjelovati u fondu nagrada online izazova. Prije nastavka moram izraziti veliku zahvalnost svim onima koji su se uključili. Nemam riječi. Fond nagrada je veći nego što sam se ja uopće nadao da bi moglo biti. Nove boje zvuka daruju receiver za kućno kino koji može poslužiti kao stereo pojačalo, nagrada vrijedna 2400 kuna. Philips je odlučio pokloniti soundbar sa wireless subwooferom, nagrada vrijedna 2500 kuna. Tu je Media Audio skočio sa sjajnim JBL bežičnim slušalicama vrijednim 1000 kuna gotovo. Rotary Audio sa setom ploča, ekskluzivnih šalica za kavu. Tehnički centar Krklec sa nagradom Roberto Shop, opet sa jednim audiofilskim kabelom. HD Multimedia se uključila sa čak 5 pari slušalica koje mogu biti i za gamere i za svakodnevno slušanje glazbe, slušalice sa mikrofonom. Tu je još i Audio Cinemart s jednim kompaktnim Bluetooth zvučnikom fenomenalnog izgleda, napravljeno poput tenka, nevjerojatno koliko malo zvučnika može puno zvuka izaći, nagrada vrijedna 1200 kuna. Dakle, imamo tu Sigma Audio koji se uključio sa pločom po izboru od Opus 3 izdavačke kuće. To su vrlo skupe ploče i vrhunski snimljene i napravljene. Sljedeća stvar na koju bi se osvrnuo, to je zašto sudionici plaćaju sudjelovanje u Prepusti se dobrom zvuku. Dakle, na online izazovu ne radim samo ja, radi više ljudi. Morate uzeti u obzir da je tu i priprema materijala, i obrada materijala, i da su tu izrade Facebook kampanja, i snimanje videa, i obrada videa. Ja to sam sve ne mogu, imam svoje ljude iz agencije koji mi pomažu. Dakle, išli smo za tim da, evo, na kraju krajeva, još jedna jako bitna stvar, da biste vi uopće vidjeli ovaj video, da biste uopće vidjeli najavu na Facebooku, mi smo morali nešto odvojiti nekakvog budžeta, da bismo uložili u oglašavanje za event, za objave, za sami blog post, da bi to uopće neko vidio. Ne? Znači, uložili smo nešto, dakle, iz novca koje tražimo da se uplati, da bi neko sudjelovao, uglavnom želimo pokriti troškove. Dakle, da ne bi neko mislio da ću nakon ovog izazova ja izaći bogati, pa kad prođe ova kriza da ću si kupiti novi auto. Ne? Dakle, to nije ideja. Mislim da cijena od 125 kuna, gdje je jedan dobar dio, 25% odlazi državi, je nekakav minimalni iznos koji neko može uplatiti i gledali smo da bude to nekakva prihvatljiva cifra, da pokrijemo neke osnovne troškove. Pridružite se, dobro se zabavite, opustite se. Ja zaista želim od srca nešto zajednici dati i fanovima i ljudima koji će tek postati fanovi. Želim da nekak podignemo malo tu atmosferu i da se dobro zabavimo i ja vjerujem da će to tako i biti. Sve je jasno, očekujem vas u što većem broju 4.4. u podne startamo. Na samom kraju, ako već niste, pozvao bih vas da se pretplatite, predbilježite ili kako već hoćete na YouTube kanal, evo tu dole se nalazi ikona, samo jedan klik i bit ćete i dalje u toku sa novim videima i objavama na mom kanalu. Hvala vam lijepo na gledanju i vidimo se u izazovu. Pozdrav!